hasuhuton nami hasuhuton bulut boru hula-hula nama hamarangi nang lohot nama sahuta songon lapas kopon ulauta nagabi bohal ni dakinta nang topita imanata surat di 2 Musa bidu 20 ayat 12 ikon pasangapomu natorasmu asaliling homangulu ditano nanilekon ni Jahuba di Batam tuho amang inang nang sulihamu hitat napungu di puguni alamano masak kepita ima nalaho pasangapon na dua-dua talumu bima dihamu pinoparni opung ta opu barita duli dohot opung barita bur ma baitul lapil doh tapak natipu alama kilana do hita di nguduk tahun amang do tamu inang molo tapai hutihut dihata itu hatta holan oddo dipratik na 10 ikon pasangafo jadi dia ya tope mamuhay pikirata do tingonoto mangulu pe ibana tapasangaf dung marujungulu ibana mose tapangeli tapasangaf dangapo naturas taon tu linganan batu labir tutapak natapuk atong dihamuna manami inanami na olong ihami di bagasan kor Tuhan ala taboto do manang tatak kapakai lalagon molo tapasangap natoras tay babat tay omak tay dapotan paso-paso kita paso-paso na gudang dohot roha nasuka nunga gudang do apala di partikianon masakap holan pasangap ponatoras alai molo sokon kita apala di partikianon nake termasuk mak nunga udaun na bulu kita lau magitu paso-paso asal Tuhan dia ulama nami na olong yami di bagasan kor itu atau soal itu di dua teh emeni kita berdua perlingkungan si borok saya di tabatua mahamu tua jalalileng mahamu di barok atau ramahita mandok di tamianta ali amanami nagi benua gidang saya binorbadia magwarmu saya roma harajamu saya saat maromo di ruang di benua tongas tongo na di benua gidang leho matuhan bisa ngurung ngurus setiap hari saya sama dosa nami songon pada sanami di dosa lidongan nomor dosa Tuhan
unang kami to gitu pangujunan palua mahami siang pangago agoro na punah harajau dohot tagugut rodi hasan afon saliling idililna amen atok tadalama paso-paso nasihat tuata di paso-paso dalam diramoti Tuhan di batama kita di sodakot Tuhan di batama bohina tu kita jala asema rohana mida kita di dopakot Tuhan di batama bohina tu kita jala di pasarkom madamena tutur ditabe amen. 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 Satu. Jadi mama oh jadi mengaradi madiamuna raja nabi asaro kami manomu kamu mama jadi sama kamu bulu kene baru kes pernah ya seru Pangulan di Huria. Pangulan di Huria. Mengarah apa? Hujan. No. Coba apa dulu? Mak, berbaik kudan. Kasana bidai. Dulu no. Memang. Terus. Obat naik. Persan. Ada bisu ini pangnawat namin. Ano ang isang tungon hupat kahami, imana hupat sunga pagorin ni sa panganapta. Jadi bidulo ni sa mga pasa to namin on. Ihamu rada sumina pangnawat. So lima pasat kami marunong mauliapi. Baik bidulo niyo. Pasat. Baru putar-putar jom. Jom na binatang. Sudah dikata. Ayo. Ayo ngosip na. Wih. Ngosip. Udah sih tiga tuh. Jadi songanima tanumugi rada bius nami nang kepada desa Pangulian Huria nami. Mula tuk songani payamang nabui upasahat kami bagai satikyon. Ima songan nabarupat sa panganota nang napakuli. Modor tuk pakuli sa tarida man ni uarian na nangro. Ada malu songani panabui tu upasahat kami. Batung las marahamuna. Saya hudu tabana makap saya kan kujuluna na sana mubui mo saya ubay kami. Na sangat dok na tingkat tu. Rama, terhubung itu biru mana? Karena orang marah apa nggak tentu tadi. Pungu dia kadalian natun, adong marah rencana di bagasan rohani konani hasuton, nalau si papan kononna, potong-potongannya kepunguan. Alani amang, bonanya hasuton, talumu bicara dapat sinabul dapat orasot, hataya andon. Ilo sa perlu takas pasti patakasan asal kita masih botoan. Alani namanuk kumahamin banget. Ahama songan narasa atau muna itu ngatongan ni punganon asa suli haminan utangmu opotosa talumu akan jadi. Betul mah? Ya sekutu muna nga sa tuhami. Ya bari tagawi.
Ya berita nan sukumuna rada nami berita paggabi parparasa to rada nami songo ni mapasa tamar ng modate rada. Mauliate matutu dia mata Tuhan debata. Dia karansana yang menggunakan suhutan na pinabuhan ni Raja Persilabu di bagasan las nero hadu tutu. Jadi anggia matutu Jepang songo ni hatanya ka oputan na perjoloi. Dibuat ulas bata inai baik tua bara. Pinasu ni rencana na pinamunai. Totong mahamu hasuhutan di bagasan las nero. Nung matutunian songo na dok munai. Ido ya saya dok na tua-tua. Takas basa batakasan asal takat sulit fotosa ahado tutu songon isini tujuan di punguan nabi lain ni amat tabolanya suhuton Sekitar gerak doa nami ima songon napapatte saring-saring ni oputan apa zuloi ya pung nami ima upa berita duli do upa berita bodu do opa andri bodu do opa andri duli songon lima na paboto kami hohamu radai sehingga pengnaupat ibagasan nyo rada nami mangido pasu-pasu mahami hohamu rada nami songon lima perata madang lima tutu rencana songon nando mula sinapkin namang hutuk poda niya kana perjulido asil marwani tu hata tutu asa totong mahamu idongani lelean matutu song kata sinapkin di bagasan roka alayo asa takas dia ka ulau ni tonga-tonga ni punguan dalian na tulu talumubi di tonga-tonga ni Raja Pius manat kita masih sekolah talumubi to ka hula-hula tayo hula-hula muda galengmu yakin songon nalao si paehon abo mudo na songon sinaki ise maiso panopi ise maiso pajuzu ala na rok songon namang aso pasinabul dia ulaon na tinulupan niya ka raja man tinulupan niya ka na tua-tua itong-atongan ni dalian na tulu unang benyan sa kata na patjulo na kalbi maripu na tinutungan ape nungay yulupian noon ape adongan na protes siyak hula-hula muna iya saya ido takas masipatakasan asa takas kita masibotongan jadi ope diamu ada orang soli ipagoa Raja Persilabu sian berhenti ke atorangan di bonanya suhuton. Asa takat jolo parohok muda atau raso di Paboa amata Persilabu ise na lokal ise panopi ise sepajujung. Jadi hamu situ natorok sama di Raja Pius na pangnaupat. Ia pu berita duli nama mupus simani horo. Mono ya opu berita opu berita buru sinagama nama bahasa amang panopi. Jadi opu ridodi simani huruf ma tong nama mupus nama naput. Jadi mulo opu buru andri buru simani huruf ma tong nama manopi amang rata nami songan lima pasal tambah dengan mau jatuh. Opuan bersoli sini ada. Surat katakan dong. Songon dian amang bonanya suhuton. Sir Raja Pius nanudangmu alana para koko sarang-sarang nakau puta buru puta dulu hamu. Pulau ya kana to mata Raja Pius. Situlo binaudi situlo binaring kadang pulau ya kana Raja Pius. Mau lihat deh. Gale horas. Gale horas. Padahal Bang Ria. Nah, Bang Ria. Nah, itu muda. Rasa dulu. Rasa suka. Rasa foto. Doa aku itu. Bahasa Melakuan. Kan, kalau saya foto, operatif. Kau kepala desa. Panggilan Korea. Ya, kan untuk itu kepala desa. Iya, Bangkonggo mi. Ngai sih, Bi. Mai mana suruh amak.
dohot na porat tiar matutu dalam kujulu tiar matutu dalam kujahe matutu dohot ringki suara saudara tua dulu kamu dah tagaparan kulu tu kamu dapotan air na minum air na tiu matutu dohot pil oras pil mapuki bal persarongan pil matu diniamu saluna hutabal madala pangumuan matutu setakasnya Daudi, setakasnya Lenggan. Amang kasuhuton bilang raja na belum rata-rata. Hata Nauli, hata Lenggan na rosya raja bis, dosya kula-hula muna. Saya pasau to matutua mata debata. Matutu. Sau nari pe amang, jong mahita. Nama. Siluban siya pangorya. Sigura pangabulon, sigura pakanak-anak. Kukso panabulon, lumiado anak-anak. Matutu. Siluban siya tumulan. Si Raja Orong na mga di bakara. Kuk nga di sopo nabulon, lubian doot, pinahan di bara. Matutu. Siluban siya Raja Orong. Kita kalilon-dulon. Sipong-sipong porta-porta. Labuta be bulon-dulon. Terbang tapi turun. Matutu. Siluban siya Raja Tuha si Boro. Belum dipikir mah pun halas. Dautannya memang kita jalan atau tamat. Matutu. Siluban siya Raja Boro. Saat mereka solo saat mereka berkerja keras. Mengasa di dalam yang solo Raja Sedarion saya mampu pakaian saat perhoratan. Matutu. Sigabi-gabi suara-suara. Anak si Bangorel nak mabuka si Bangorel manutu. Asa takas main na purba takasan ako la. Asa takas main na maruba takasan main na mamora. Matutu. Oras. Oras, sigabi-gabi mak. Dodo udah. Ayo, dodo sama benaha. Do. Oh, matalang gabi oras. Kini, Naung pasahaton akan nauli na ringgan. Ima songot di jauh-jauh nami. Namanggalang raja kami di bagasa Sedarion. Radido hamu sudi huberek kami. Jalan nunga di pasahatamu silupan. Tuhami songon permusik asa siap. Boleh nauli na ringgan. Saya saung matutu songon nani dok munai. Tuaka bona suhuton terlumobi hasuhuton asa gabi boy bohal ni hami madalaton aka gulbi ngulu nami do pe tuaka juluan nyari sa tikion songoninang kepala desa nami songoninang paulan di huria nami totong buah kamu ulau tahun di bagasan tanyangmu di bagasan Sedarion satu nawang ujungi anon sahat tataruhon lima songon saring-saring ni opung tai tu tapa tu batu nabir tu tapa na tipo nanayang si pasahatota anon disudi nai mau lihat ma dohonon nami diamu songon nido ni na tua-tua dohonon madukan songon nido ni na tua-tua dohonon si kopang main na golang-golang pangarahuna otik susadia terbaik kami maradopong kamu aka raja nami di bagasa Sedarion selasma rohamuna Sasa ni solo satu bortean nunga sahatita marstari barakata. Saya sahat maita tonggabi jala sahatu parorasan. Songoni mana boy terdokok kami. Sian bona suhung nami marado pukamu raja nami di bagasa tikion. Mau lihat ya? Mau lihat ya? Agar sahul buah kami nalau sudah nono nami buho. Maka tayo na doa kami doa akap para nami. Jadi ini kamu apa nami tu boleh? Gabi. Mau dati pagduro pata nami para dudi ima inasadaro hatta songon napawape saring-saring nyaka daw pungo berita dudi do berita buru songon di do opar dudi do opar buru jadi bagasan nyon
Sangan dipergani roh nami manaksadani roh nami. Mulu petung songonon song karoro nami hahagimu. Pima songon na iturpuk siya terbati bulun. Mulu tung songon pe unang songon na mga duli rohamu. Ondo be hati akan aleh ihita na maranggi. Saya anggap matutun na tutua anya pagabe tumunta kesitaruan. Alita magabe na maranggi. Asabo hita sada masupau luluan. Hanodok kita. Betang ni na maranggi marsulupan. Asa sa gabi sa toras. Jadi di sialani abang permusik kami asa hujung kami na tua-tua nami ulo si kami na batuk si ulo sa nami si kami koronami asa Roma manok pamoronami tu kami maka na tua-tua nami dong kami na edison sebagai keburunguna ima dinarohami na lahu masuk bahamuna ibaga sa tikyon di tikyo pe amang tukpe songoli hola sopa rohami masoba tuhamuna las marohamuna sayang giat matutu mulai hanok kujulan narion setotong mamasadani rohahi tatung hanok kujulan narion nungatung dibandingkan kamu akan atuat-atuatta saya si marohani Tuhan saya ditabay Tuhan marihamuna hasangapon hagabeon do silas ni roha ba say ang giya ma saya mahita sa luna ang kapuparan yung puta asa tong marlas ni roha hita hanok kujulan niya ron disope amang parmusin nami doktor kami na edison ima sebagai
Geleng ni akan na tutuan namion, bayan majolo amang, godang si tortoron nami, tabo bigeon, ba kamu majolo amang arba mabajo arba. Salario. Adat nang penukan kita perjuli saat dibayar para nibat. Anti nibat. Kalau mau bi suhu bor, foto hamido, pakai foto mon, nilu gua mulus dia. Suhu bor manang boru suhu. Suliha mau bayar pengatap mak, nas rohana. Amat taraja ina tasori pada. Ulau sadarion ulau nas neroha, nama nas neroha dolita. Kalau mobil kita namar hamarang di semoninang namar hula do namar buruk. Sendia malam turingkan na hujulan dong. Jupang lagi dua, dapo nazinalah. Di mazuna bui kapasatan. Merapak ketian pamuhayon diawali di tahun baru. Talu mau di suhu nami asal giat marhiteonon dina masih lo pak kita upang madi kita salukna hajar mau seluruh rumah pinahan gabenan niula mengkapa saat anon na tua ta tetapat nanti buat tuh batu nabir jadi disope kami di naruan kami Kasong mauluk pun ulut tadi sedarion balas marohamu di anak sama di dot ibu asal koro kami sobat anak namun asal sekolah kemudian siudaun na apa daun ini
mak di pengolas ni roha di partikianon dari nauni di bulan dari ganon nasailas roha nami hingga sobat di buah muna siapa nani hari lu akan amar tohap lu bumi matu akan pangulan di partalitari hilas ni roha nami hingga di sadani roha muna napa masaon dok nama gulahon di sadani roha napa tapi saring-saring namang boru na perdulu pak orasoni kami pe siak korang di gula-gula selalu hukna lumoy na sa ponane hari ala di pamotok kamu dengan cuma selas kawanan hagia ma son do tudua pirman na pokki baul pasarongan pirman to di buna selalu hukna kamang morona ngura pernah kawanami saya dulu apa kabuan morotok songoniban nong songon ojagan ni songon panamulo muna naroha me makalason na pinatupa muna ina songon ulaon hasagaron o kalukuli songon tutumaron na amsa mandasun sa matuportian na sigaras nunga sa marsaw duloa mo sa matupaggalia sa matuparonata so pananawalmi ala pasato kumatut kitari tura sa niya pangmoronado bama gutong na uli gutong na ringgali bayan
kami dialani bertikiat do opu bersatu sama nepung dihamu opung namin tulang namin tung nasong nopenang perro namin lasma rohamu dia balatikyon rohami raja ni pangorommu nasi sibulun tung nasong nopenang torok namin bersatu sama opu namun sama sudah kami alana torok ulan na tong saya seorang gelek kami ulan ni keluarga saya bersatu sama tepung doli tepung baru dari dia mau bermusik nami kamu jangan musik nama partu sibuan nami Mamang baru ada di pertikiatan anak ahangangan orang nak bawa HP tu semua kita lebih pasatan balas rumah dia baru gabe jadi biar kesehatan ya saya ambil satu Ison humpasal tami ima sama pagorinis panganapta belgada pala pujian me dang pala hatawan malo tung sumonope naboy humpasal tami huhamura tanami dang napakulit nami padias may malo tung pakulit sa itari damana hinulit tuhari akan namangihon alay malo tung sumonope naboy humpasal tami huradayin asa songon nagtutua si titi singopangi golong-golong pangarahok na eto ngetek susah dia pe tuma si panganon na boy upasat tami huradai saya matari batama na mga pas-pasuna songon lima pasata madong mga date asa sa nisulu sa tu bertean upasat tami okko hamuradani hulo-hulo nami
asa sah mah panggabian so ni mapasata mandang ma date dalang ma hula-hula ta jadi hamu berhuas turba bakamu sepangarata dalam hula-hula Saya. Halangi menorda, membagi, tapi mengkoro. Aku mana membagi, oh. Oh, lalu aku masih di sini seperti tadi. Oke, ma. Jadi, itu dia mau peparanya mengguru nami, beri nami seluhut. Disorodo tulangmu mani huruf do sinaga. Pasahatot deke sitio-tio. Mono tung songonope. Deke namok nabinuan nami angkia majutu deke sitio tio ma paneli muna sianok tudulan nero lam tuhi pas nama hamu tapa akalas diroha asa sawan siro di sitio tua tintim mana tinopa kolang-kolang pangarahok wadik sesadia ben nabinuan ni hula-hula muna saya mata di batama nama napai akka pasal-pasal masa tadi deke amang gorong gabe Tabu mas deke Kapasa mahula sila sa mga. Na sila man ang mabagiho. Huwag mo sa sudire kay. Sudire ingaran na eh. Akamang perutang mo ngayon sa pulo siya. Mo ko uy sila kung sa niyon. Makanangan no. Ada TV kamu. Nari kan di apa hudul namin. Sigurang gurung-gurung ni ada ke. Dan Bisa di sana yan. Dohor ni yun. Kata mengro. Atau belum masa dumengkat doh ustangap. Dulu pas tabi mamura dari hula-hula nami. Mana tu sonok pe. Nabui belum tidak mana nakok. Bahasa mani madura nabui. Sangoni madura pada akah hula-hula teh. Madura mamura teh. Sangoni ma pas tabi madura mamura teh nami. Mula jadi pasar kami tu bola subuh di abang dot yang gini badison kapasitas dot hilang dot di itu nami subuh nak di naro badison nak kita nasong na dolar pun ala doh do siapa nasubuh salah satu perangkat desa tutu bison rodo kami jadi solau jadi oke tu awan kami Agi nami apasita Lasma Rupamanggi Dilon Sadarion Lamu turinggas nama Agi nami selaku kita perangkat desa Kupuma Daula Sulauta Senok Dilon Nyari Nunga Loja Hamu Loja kita Imatar Songon dari Sadarion Maban Lom Lasmi Roha Asan Kiat Nungta Pakapian Non Akala Tubota Dilean hasil akun Dilean purni pikiran Lau maula sulota jika mengasombang tu songope rawi tarpesat kami balas sama rohani aginabi di sini melihat dengan kesalahan. Kami rekan-rekan musuh pribadi do nomor 10 roha. Kang siasa kon bodo songono ale suku du terata ka puta na perjulu. Sarani mo te godong be hamu sagu takarong boro nami. Ora te ma, joni ma atas pribadi. Asa utara kami bona na tuba.
so kanima nang husalo kami tagoro ni parbangaron saka osangna mika ihurna marbalubas ng tanggurunga suang-suangin ang sebanganan na tabuhin nung buha sa gato kami mauli ate mamang baro isa na asa songon do S22 do namin asa moro kana marhal to men na ni data di rubian oras bahami hula-hula muna magkalo sa hutabana madi hamu ang baro nami na mga lian suang-suangin na hindi kasi tiyo-tiyo idalas na kasi nururu na upasa atami to hamu ang baro las maro muna ang giyak marhite hula taon mudulu hutaruan mudulu kamu dapat jabalan na loma hutaruan kamu dapotan buan latigo asa pinatigo kusuru mana huto binitabian udia biya kang baru kuna maraka usima dapotan parsaulia asa siditi masih ko pata le golang palo na mulatungi biya kang baru dekke sidio-dio dekke simuru na ubasa hatta itu hamu asih marohal Tuhan kita pernah dia mulu na pasuk-pasuma akawang baru siangku ni nauli naringgan di barpumata di partikianon asa takasma di hadapan namang baru jadi gawe maholas raga nami hari-hari akan aksalku saya wasita-sita dan akan ame kadadani pargoromu ima cawan napapehon mangokal saring-saring ni ang ngamong barumuna na barumuna na perduli jadi bagasan ope rada nami matong kulay kami matong anidamu lima saring ngamong barumunay do na barumunay jadi ibagasan ope ang baru rada nami na batatan nami mananon ubat na feel hutapat na tipo ang giat pito di nami rada ni parborumuna tipo berita nami rada di berburu muna anak kudulana so mali mapasat kami madongan manate ima nakna iunokna ima hatana ima nandok nama rada nami so mali mapasat kami madongan manate na bata kopon saring-saring nyamang buru nami do na buru nami do be hamu pala ipartikyonon nang tangyang nami betong senakok mali hamu paggabian nakok ma nang perhorasan kita selalu na hula-hula takas buah-buah ni amang baruta na patakok saring-saring ni amang boruta dohok na boruta do sida alani narohate mabuy tasuru amang boruta mabuan saring-saring ni amang boruta hutongan alaman terus rohata ngamang dihaita sinaga bunani hari nga gabi ma alani akamang baru ngatakas buah-buah muna na patakok saring-saring dohamu alani saring gamatong buat kamu martongannya laman nak saring-saringnya mang baru nami do na baru nami Ben napa sila na pendri do narito ni dah kopi abang
pinalaman saring-saring niya mang buruta na buruta. Ibasa do partikyan no. Mula dong siya kita na juk mamereng. Ibasa partikulo surata. Gabi ma. Nagit ikin naman piya mang bukaw di iberen. Ano tamadong? Jadi mak rata nami. Anak kami, postura kami, yang muka raja itu dumbobi, lagi bulu sinatok kami, kulit nilan bapa raja nami. Jadi naik matung ada ni itu nama dok. Putar berdulu, matung kota selebuti, akak binukan yang mengguru mula berdulu, kita isi utami, le menakan apa buluan. Jadi baru akak bulunya putar, malu rumah. Pokoknya kami semua saring-saring ni amang guru muna. Pokoknya baka ada ni abata-abata ada danami. Lalu pihak muma amang guru muna doa na guru muna semua lima pasat kami huma mula day. Mangulia lima saring-saring ni amang buruta. Dilian hari nauli hari naling ganon dihamu pinopar ni amang guru nami. Ibatakok kamu saring-saring ni amang baru nami om asang giat matutu nakok ma dihamu berita gabi berita horas nakok ma panggabian nakok hasangabon tabba gajang ni umur suang-suang inang partinotaro matutu asal semua ni dok ni si dua-dua orang nami ni buat benda tingkar binain gabi hutulan ni buat lagi binain gabi beruman tu dia ke kapinoparnya mang beruman mangalaka dapat mana ni duluan jumpang nazinalah betul amang baru oppu berita doli ji segala isuk kami zong-zong akatulang di mana marhitihon nau ipatakok saring-saring mo ipatakok aka pinoparmon upasa tabisun ulustuk kasi maruhani Tuhan saya menupi anak mo menupi di guru tu sonope topi-topi nah upasa tami isahalan yang menggoro manupat ma sahalam tabah pinopar ni aka pinopar mo asa silam la buruk silam la baik tuman dana kangarong na marutungot na magurang sudi marlasi roha sahat sulu sahat tukutian na tigaras umasahat tami tukti tu saring-saring yang menggoro namin iling mahitam ng uli jala oras-oras. Betul. Betul mah ya? Mari kita puji Tuhan. Boleh kita dong di bagasan kesehatan. Diamu amang boruna. Diare nang salbu binaro kamu madaboton bagas di tulangmu. Nian mana doho sukuka. So dia na burunari alai alusnya mengguru pada saat itu mulu na burunai tulang hope di nyanan alai memang hope na ujui angko kami marga sinaga kang seperti modo kabilisi Roma musebo ni angkikon doho doyo na burutai ibahe laso 2 hari 5 hari ma na burunamio ale yang gua ada na sahami dobe dibaikan puji Tuhan martangia kita gomos Tuhan ni nong tabahe saring-saring kita burut hehe madihamu persaulian tambah mah kesehatan tambah ya anak do iburu matek teksoni ide mah akasahit siapa dari mamuna maduro diamu na buru Ison rodo kami yang ketujuh di botong yang pasahat pun ada ima topi-topi
Mangidu kami dosa alam. Rapon akka ibotom ng perjuli. Buwan di bagasat ang yang usaluhu pinaparmon. Ata tongtong lam marhalibasan. Lam turetan. Sadarohan nila siano tujulon niya rin. Mono itong sungunope. Sungun ulus topi-topi na buwi pasahat tadi. Las marawani sa alam. Sa imano pinahuli maon na dinggan disalut akka pinopang. Ima song hata siyan akka botong. Mauliat pasahat. Song lima nang di Opu Andre Doli Gisagala di Sorrodo ya kanan itu langmu opungmu song napasahaton ulus topi-topi sarupado harani uluson pinapuro nami doleh saya manopi anak mau manopi di boru manopi nauli inadinggan saya selalu tinadingpon tak tutorok nama pinoparna song lima song kasami ulus topi di kapong lain nami pasahama gabi horas dari mana tema ihamu hula-hula nami sinaga dari mana kama musaya hula-hula nami simani huruk ihamu banana ihamu dungnara nami song lima batatan barang malihat patakokon saring-saring ni natoras muna kata itu hatta be idok deh iko pasang apa mo natorasmu pasang martua ho jalaliling mangulu itano nanilihon di Batam tuho pros marahamuna kamangoruna baru jalo muna may liling mahu mangulu jalo hitas-hitas mahamu saluhuna na baru Opu Andre guru maneho rohami disun aka anak ni beto gahitihon nangulus rohani aka pinoparmon patakokoko hutabak natipu batu dapir anggiak matudu lam tibu hasil maun isa luhuna aka pinoparmon jalapir nang tubinasida asa balik tang mabagami tumagdakon sitaduan ari muna aka maung boru nami magabi ala mga takas sa mubi dehami mar si Paululu di sahalani na boru mulai tung sonope naburu basatami ules topi gabi topi horas topi anak mon topi ibu asa saat solu saat tilogu tubotiak liling maka binupahormon mengulu saat nang tupang gabi ya matutu molong songonope ulis topi na baru say ulima sahalam tuaka pinoparmo jupang akan niluan na dapat nani jupangan na matutu tiga pedi kita suliren hona Naporunami asa ronami songo nilano sudah tua asa horbo bani aramen na pinalua pinabara nungu pasatami to piniaka anong borunami do na borunami itu suduk madi hamu suana tubotihan sebab putih hamu yang baru betul jadi hamu ada nang pesongoni iko sesarehata kita upasatay maso hata sangap tuhamu angin nami saling-saling tutuh kita sinaga naunguli huidahami jala upasatami topini amang baru nami do na baru nami
tama mahal mamuta di seluhuna aka nasinarani pinopar ni amang buru nami oba do na buru nami on na uli rata nami cuma sudah mah masa mau su jadi gabe maharas rata nami ya song korpo do dupu nani do muna do duma ibasara hami mai alai patulu do nami oma aka harbo mino nama rata nami di rumah sudah deh gabi emang baru gabi oh jadi langpe rata nami mana tu semua kita nunda boleh bahasa kami bahasa dahami mai teh rata nami juga orang mana jadi mabah bolu dana masanya asa pasal apa rata ni hula-hulai perdulu hula-hula semani hulu oh lah video takutnya dia padua hula-hula sinaga padua masa sinaga Pak Batuk ke semani hulu mulak suara mardo ngaboras bir ngaboratir di atas pinggan nahot alai hatan ini tuh nama doki tok kadena tapu sehari kamu boleh lah musibah bagus tergarugi bagus aduh Mana tu? Torsiu tu. Aku sih. Kau udah kena naik nama saya. Torsiu sudah. Iya. Siu sudah, pasal sudah. Kalau aku sudah kau pun nami. Baik kamu. Asal tak kasar mu dah terhad. Pakai untuk semua ni. Oh. Ama harba mi na tulang nimu. Oh, mama ipangarat to. Sada ba na video ganta. Ema, ami mah harba mi tulang. Orkong nimu ema. Ba mo say. Ba ko tadu. Ema. Uli. Bagak studio. Oh. So kalimat itu sudah kami giba. Oh. No. Betul. Dalam. Dalam boleh no. Anggojo. Ya, aku lagi kok. Itu kan dalam manusia ni. Ano madok. Kamera boleh ada. Itu tu kamu. Ya. Itu Pak. Oke, boleh. Anggi aku matu tu pinasuni ulau firma tu di muna salahu na bebere nami tiarma dalam belusamu tiawai dapotomu asa marlas ni roha mahasa ngabo kamu suyano tujulan ni rondung tapahehe na tua tahun martangiak kita gomos tua mata debata saya ditabai dihitahai pasot ditabai kapacarian molatong sonope hata mauliate siak kami hula-hula langsung marohani amang baru nami do na baru nami sama sota kami siak kami hula-hula mauliate
Tapi majuno pasatami sanap sian razane hulu-hulunan. Rahmatullah. Rayedo hamilison razane hulu-hulu muna mane huruf. Rak dok tulang nami galungan. Diulah seroha. Nabata pukos saring-saring kamu. Dia bang boru nami. Do naboro nami. Anggi matako pagadian takok maparhorasan dihamu saluna pinoper ni amang boru nami. Songon pasu-pasu marhite ulus to rabu. Naboy upasatami tuhamu amang boru nami. Luhuma pinoper na boru nami perteteli. Dohot boru ni na boru nami. Tiga mahamu amang boru asa Roma mutusul di anaknya amang boru nami perteteli dohok boruna tiga deh tiga sudah pinapar nih amang boru nami tiga anak dua boru ono tak berada ono bagi ono asa upasatami ulus nami on lain nah oparusi parsulu dari tabawa. Saya para gongkong hubau bubur. Ah. Tuli badanami. Aroro beli juga. Lepas saja. Nado pakok masih kamu, nado pakok. Abala pok mado si kalipok nih. Baik. Jom dia. Jom. Saya dah udah bersih. Sana ya. Ya, dua. Dua penapa? Pengurangan mana? Oh. Masih apa? Dia masih hasaran. Oh. Itu deh. Atau cuma masuk makan robas. Jangan sini. Baik. Cuma apa dia dorong nih? Kamu ke om tuh. Jauh musim yang baru.
Paano turun ni beliau? Dah, ini nak. Oh, ini nauli. May motor na niyo kalon. Oh, eh, mak. Abang udah, sada dulu kita jangan gue seperti segala. Karena itu Sony pe tulang nih agak ibu kunahian, kami tulang nak, pak. Sony mempernawi dah, abang udah dah. Besok perdalan yulus nami, siap tulang naruh, siap galungan. Dulu abang udah. Dua main anak nih itu nami, sada mah kuburuna parfumuan. Mulai tu mah abang udah. Ya betul. Kita berdiri di mana kita teh? Alam tu behat aja kita. Untuk kami ini naburuhan. Jadi tunas sada pero ambil pun, tapi kalau ilupan na. Ate, mau lihat mak. Alam tu be. Neng rumah kami. Mamuhon hamu akamang boru na boru. Mula nung isipin nun nasatan ni paso-paso na hubog kami. So nito na si tua-tua. Sada sila palarong man na dua sila pabuli. Tung sububi hamu luhu na ganuk. Sudin na hamu dapat tanuli. Amang promosit pasarohan ni mamohol mamoro na yon kain na humahusi. Tabolol ma pagkalimutan model kita.
iso menurut semunipe ubasata menangan ina semua naik itu na bui pasata itu kayak setiko kuradai agak mama semua patut dia mona dapat apa saja kami anak kudilanan asal mungui muse jaga doa upalga bui pasata ni muhammadun adai ada menurut semua pernah bui pasata ni balas maruamu rasa namanya agak nafsu berhidayah itu pasata kami itu mata ini hamil dari perburuk mana jadi rata nami pembahas kaulata mana bersama penangan taharan kami marsam pahami dari 10 tetap bersama majudu bah ada yang dua itu medok dan sudah kudin narape sokadia dan sudah urung nampe sokadia jadi nampe rata nami asal begitu kami butuh sampai ke musik Bama makpal musik butuh sampai sampai kami rata di belumnya nabi musik mulatan nami alani amang pramusik nami gabe nahuin na muartiu binayak kupanohatan bad may hamis titiu las baduma masalatan baik baik Jadi
Ina tutu dia mau amang buru nami dan buru nami bere nami saluhut isor rodo hami tulang umar kasinaga ina marhite ko may dinang dipanakok na buru amang buru lain nami boto nami utabak na tibot tu batu nabir isonare be ang buru tusong no petro sopiga hami akatulang mo nasmar wamade alani ujo kami maparjolo tubuh ni naboru nami sada anak tulugur tubuh ni naboru nami kan sada anak dong kan ini asa di pasatani ulus itu robot bajo manggojang nau partusi bana bana dua anak opak boru. Masuk pada dua anak opak boru. Pahopo Pangguari baru muse ilai nami nomor 32 molo lain nami apa sih nomor 2 dok kan baru siang kanga ada siap bulan muse nama bartu sih Jadi Kalang Boru di Bagasaro Pason Babua Tabeng Tangyang Nani Matangyang Tonak dari Batak Anggiat Tujulan Yot Tani Gulus Nagaja Nosito Rabu Anggiat Mama Hite di Bagasaro Pason Tokton Tupak di Batak Gajang atau murmuna dalam torok maribu akal pilot kamuna tujuan non tepat. Jadi sonike ulos harus menteri kali. Tadi dia lalu gajang umur dihamu. Lawan tupak yang mata di batak. Asal sondok itu dua ibu ina tiang di rumah dibuat do tiang di sopo. Tumipo penoain aka umur ni aka Mangboru do naboru do aka laiku do aka yotoku saya tumipo ma musia nayon di umur mula aka na poso jadi soalnya do aka Mangboru buat Tuhan di torok do mua haka kamu yang bungan udah lah hari deh masih torok nari do kisah muna sudah pota tapi menurut siap kami aka tulang muna alai Padok dia kasih tua-tua, sada do nasi lopa agak dong, alai lu bisa 1000 sada siang lagu ni. Tu so tiga-tiga pehamu isona kamambu majalur, alai nak sulema hamu,
Mazaro kasurasan ulos nauli. Matutu. Dari ope juga kanyon. Lota nung nabigab din juga sa tikyon. Posdo rohani juga kanyon. Terlumubi di kamu karate yang borunami. Moro hubereng do yang tapat muna. Kamu borunami merkasagala na dison. Topos rohatku. Dinama dinamaki makulit kiboti. Saurdo kamu sa totorang. Totong na siyon, totong kamu pamana saudok manang sa totoran. Sa tahi kamu totong sa sauluan, mangulahon akaw lang nauli, puhuto akaw daon akanadinggan. Jadi seorang itu jempeng tatakon ng dohnok. Dibagasan niyon, amang buru, manang sungod dia pinahubaikan dua mo. Lasma rohan ibadah muna, lasma rohani pagkakatuwa rin na paninggungan siguro. Amat na dibatado sila tua, alay totong ma, dibata na rohan. Asa hormon si kitotado kumain na, hormon si kitotado na si Sabang na wadu. Dibaliat doon namang gagat alay diuta do marngalo. Disediak na ba na ulit sa tadaigan, totong matuatay masahat tuwa go paso-paso. Asa ni Zoro sa matubatian ni Sigarasto, ni Dotang Bulan. Sahat mahamulilin na ulo, grabe sa rahoras, kaya sa totong, dira mo dikuhan. Ay lumahita di masa nita baru dua sonari. Adong 20 kirimanon. Berarti mga taro pihak kami niya suri narogan, alelas marongamunong baruda, tukolak kami pe. Tusada benon hasahatan ni ulus solongon, perhitian niya kapasu-pasu. Asasada ma silapagadong 2 silapaguli. Tusada pe amu dapat lulus, sudi mahamu dapat luli. Sudi ma sahana yang burnang. Gabi burnang. Nunga, ina ma, siap kita sudi. Oke. Paima nungaina, paima manguda. Sama kondang. Sekalian Maisa langsung memohon. Ya, jadi amang namaro nami. Maridahan na susuk na perlopan na tonggi. Lapas na dogot alay na pinarohas sudari. Lugasannya asa sa masunod solong dia dongan kadongan asa anginku. Asa bayrong muma godang dokonote ima ban mazo angar-angar diri, asyad diri na makakayon. Baik. Baik na angar-angar diri. Baik.
Pak Abang Guru. Gak bermahala serada nami. Itu? Oh, masuk bahami dari 10 ke 10 hari semenjudu. Anak hudinalah kami, ihara diundi rohamu, iman napatupaudaw kami, sama napapape, naburumudo amang burmu, utapat na tibbo, ubatu napir. Anggap matutupir tunti namin, rada ni parmulong muna. Jadi hubuk mo sa ipasata mo, tungon na si Rabu, ganong kami, rada ni parmulong muna. Ibagasan noon, rada nami, anggap maulos na pinasa munay, panapala sudaging, asa sa gaging, sa atora sa amin, rada ni parmulong muna. Jadi no ang pe, rada nami, maulos ba itong hatamaw natin pardulo pa sa nami, puhamura day, masobah kami, rada nami, iso ba daw tayo 10 patapos sa res medudong. Alay. Ito ro kami paparamon. Di para materi bapak kurang muda. Kedua hari yon ina muda. Ale bono tu bere tu somar kat tu solmana. Mau lihat mero tadi udah odo takasan. Takasan itu sudah ale opu mesti dulu. Tadi sok kuberen. Sok kula muda. Nasi aku tebeje. Atau boha, ang telepon na doon para sa hula-hula, mono ke, nang masulolo hamu, unang nakulong nila sa hula-hula namin ang marigalu sa kanya na rin na solo, manapot tayo ng margong kuma, tukila, sa mga sumasuma, ng nasila. Ilo pa rin ako sukul para sa hula-hula, tuwali manong, kegiatan dohot para dato para tikon, utohani, natakas. Nasolo motor na pasok ko na lo kaya tulari tiki ko de borok ada na cosa dato tawlo na putol tok no bira kuyo terai ali basama to ni moliate ma buhay to masdadaan para tiko to niya aman na masakan na ton ina na marbosir mo kal holi ni ang boromuna lo na boromuna lumomi lo hop na puso nito di muna may ma protokol pasahan ma sama na torita Jadi ma sama parusip na parusip sa sambahan ni hula-hula namin.
halo-halo. Saya gabi salah horas na mo na mga layan. Zalas waksoni mana kami akan belum na nagsalo. Betul. Sa zul sa matubote ani 300 to di rodang bulan. Saya sahat mahamu leleng mahulog salah horas gabi alay tuktong ma di ramo kituan. Betul. Lima johata na. Sa tasya kami Tuhan mo akan mangko. Gabi horas nami. Sa tanda marati. Ala. Jadi amang namalo namin. Kalau rumah tinggal sibuk kami tinggal hata kalau dulu akan tinggal. Asa tinahuen na tiyon na ginaan na tukang mga. Baik masih tinggal ini alelos ke rumah sahabat. Lumungin na debat-debat sinabu. Dinaro buwa muna amang baro. Kobar. Lima din na patakok ko sari-sari na amang baro namin. Nasay takas do. Uli hubakilalaw kami. Marunot tong utotong. Lima sa kumbona na rin amuna. Lima sa kumbarga libo. Jadi hubal kami di amang baro. Dalam masailas rawa namin. Jadi dalam arti hubal kau kami termasuk masuk kesebelasan memahami mempertahap tanggung jawab. Napi di bagasan ulau di bagasan sekapona ulang muna. Halai amang baru. Ada. Di bagasan pason molo pe kemudian non seperti tahun nami sang pergunaan marang burane hari. Tetokkan na video gomos tuamu na semua itu sudah hubungan pihak yang baru ada di sepatu pertama dapat terjadi kan untuk meninggalkan periksa pasok hari. Gaya orang serasa jadi di bagasan orang baru sepatu itu nami akka pengisian di pasok nami nabar julu orang baru di tangan nami bila jenama kasut perjulu bila penopor namang boro nami ba ujulo ma ba penopor namang boro nami dua teh dua yang nami meriti paso-paso surok rapu bedamang ma ba sampur marmeme ba sampur marmeme
bulan na takaso dinang di panakok kamu saring-saring memang boru nami na berjuli kami petong las marohan nami di sini alana rokka tadi na tujuh na madok dan 3 si rokka tumabor di bonana dan 3 jol masaut sinaka ni rohana pertikenon belga rohamu omma ni dok na ulaun ni habatakon dihita habatakon ulaun no belga ulaun sadani roha diberi kami sadani rohamu na dus rohamu panako saring-saring ni na boronamin arang boronamin na perjului kami petong Roma kami sian hula-hulamu ima parbonasi maibang kata ni na tuatu na madok molobolto eme rusam daua marulau geleng Roma tong aka hula-hula do belgani rohanami hubok kami pasu-pasu na marhite ulo sitang gorapu kata ni na tuatu na madok molo sara silo pagadong 2 silo papuli molo sara pihang man namat jalo ng tarun sudah mah muda potanuli tilopan memang boronami na perjuli tak boleh mah bapa tang pula ko boto kami manorda kudiyo man non hasatan na las marohamuna lana tang buhi kami manorda ala sedohot inata suriba ada mama soni benon alai molotong jamita pe hubay kami sa tokin las marohamuna kuwi jamita nilaiku amani bida tanggal 25 Desember idok do di jamita nilaiku amani bida kasangapong ma di tibatan gijang dame ma di tanaon las ido perbuini ulauno puasa gudang na marhamaranggi dan dumu merbedai pulan alani mengalului kasangapong asa dapot dihita akadame zol takas do huide hami di parjong muna di sedenero hamuna isedarion nunga marsada hamu mardame-dame ido mababui di batakok kamu saring-saring ni amang boru nami dohot na boru nami na berjuli anggiak matutu takok di hamu panggalian takok parhorasan lam tubuh di hamu hasadaon dauma aka parsigulu-gulutan iman abui dohot nami sian parbonamuna semeiwang aka mang boru na boru mulutung hurang penon ulus si masahaton nami pos parhamuna dia kaulota marsuta haduan buanon nami do rombongan nami tulang muna si maibang pro dengan anon lau pasahaton ulus pasu-pasu dihamu seluhuna aleng ko partikenon ada ni parpunani mahuwe kami pumoto kami do mulu ada ni parpunani dia mangburu nami tulu hamu nawarwarangi pasahaton nami menian obat alai huna masanoaeng mula tumbuh bi udah behame na obat nai las marohamuna te lima itu lagi jongsong mahamu dengan amuna tujuh be hubah saratai berjulu las marohamuna sudi mahamu dapat uli kalau pas saya ulus kami doka pamurun namion baik magudang na arang-arang dairi humabah bapak musik band
Kaima gudang na sapur marmeme. Ban amang ban. Jadi semua ni makan apa? Sudah nama dok, dah sudah turun nampai sesadia, dah sudah urun nampai sesadia. Amang pas musik baik sudah sampai, asal sudah pahami. Berada di ulang-ulang nama pangkat pangkari. Kita mulai pemuatan, bahan yang bisa tiu-tiu, las apa itu kasahatan. Raja Nami, Raja Siregar.
mariamu ang borunami. Mulai tema parjulu terus tomat taribata ala tutong di bagasan las merohosan kita diobason. Ido Tuhanmu keluarga nami segala margana. Rohami diobason ima nama nulubi ulang muna ima ulang na patakot saran-saran. Ang borunami na dulu. Sanggiak madudu songon nawadua batakok madahuli takok ma pahorasa diamu marbit ka sulonon sa dilitabay ma kapas-pasuna dihamu ditabani rohami diobason na paduduhon si pasidokot rohami diulonon adong anon si pakupan nami molope tusugan piamu sere-serean non lasma rohamuna ima josi rohana perjolu tuanmu iya pihak kamang baru dalam nami rotu pogunya lama mos kesuitu juju mana si sama dia peuno si taro rabbo na pasatami tuhamuna bohabe non hurang malono pinat tulang mung marton mana si sama dia peuno tusoganu pehong mercedes ada hurang malono pehami si metuemuna masari di salani amang baru na baru na negru las rohamuna hola perronam yang medahamuna songon na mga mereng manang manunuti di na pinatakok muna saring-saring niya mang baro namin do nagbaro namin manang si songon diabe abang songon ulos si taro rabong jumulo majolo juhon tu akamang bolta do na porta ang baro namin anak ni ang baro namin dua buru opat jadi onom bahwa kupang waran sian anak sada baru sian buru sada baru ni dia nak kaning mama dua anak dua buru itu jodoh mahal baru Betulan, oh puno Pak Budiman. Naporo ni Geranamion.
kelakon manang si songod dia pe ulos na hubungan manang tipis wakabay no namang baru kurang malo pe ang mangula kosa amang baru molo hubereng do mulai sa hataw ro dison nakaning songoni manasiko na hubereng ina dinapinatureturen ulaw ni helakon jadi mana songod dia pe amang baru omma ulos si toro rabu si pasahatok kutuho lagam loja ima dina maning rumi ulaw ni amang baru nyok kelakon asa songan nani ro ni tua masih dohonokku marbabu men na barbabu maradi ditongani rubian oras mamang baru puna majalo suang songoni na amin na mangaya si monang marang baru doha tanah zeppe si doholok kutuho karang mau jadi ama di marga segala ala hubereng di baga seperti kiano di panakoko saring-saring ni amang borki dohot na bolu bohama sama karang jadi ama unang jadi ama-ama molo ama-ama hela pada usia diri karang mau hela jadi ama si tutu mau hoburu karang mau jadi ina di marga segala ina si tutu udang jadi ina udang dujol mahulan ina goki ala yang guna laun ina ma si pikiranmu ina si tutu mau di marga segala jadi manang si songod dia baru molo hubereng lihat di parkilor gamu degat alai malo maho patur teron akka pahopuki manang si songod dia biri bagasan partikianon unga di panakoko na porki tuduluduluk na tibbo labu tudon nama pasarian ko jadi semenari baru hasian ro mahami do ongamu pasahat ulos tuho ulos panggawi may diho labu tu ipas na akka pahopuki na ito na amang parkiwak nami ata ni nama tuwaro mabok marlugo si tigaw mangga puna si kapito tujulo nila kahot tubuh di sinarion baik mazulamang dihami kudang sakai horboy dina mga nalunos sami tubuh namyo
foto kami tekas do. Rada nami memang toho deh. Nampai sudah kok kamu foto kami deh. Hari bagasan nyon. Malu tu sama dia pe. Nabui hira terbaik pengalaman kami akaradani perburumu. Posrohan kami. Bal-bal perbutur do kamu rada nami kami radani perburumu na. Hari sidohana nami huradai. Upat-upat kami ulah dia sama nakadape. Sari-sari nak kamang berumuna dohot. Nak berumuna orang dapat nanti tu ubat ngapi. Agia mana marhide sia kalamuna. Tibo mana berita gabi. Tibo berita horas ternumuri. Dihami radane parborumu. Matu kita saat tamu muse kasongan dudus itu rabu radane nami songan napalas daging ternumuri satu bertujuan nami radane. Dari lain pe radanami malutuk kata maulate pe pasar tapi berdulu huradai bahasa yang dia ma idongan itu hak menang mulak tuyana muna di bahasa me tinggal hulmu kita ibadah pasuk itu dari lain pe radanami wadana itu nama dok manang nabo habe semua terbalik hum nami malutuk sama dia pe sama ni itu dah sudah pudin nana pe sebalia tak sudah umum napa saja ada menurut sama dia bersama sampai umum nami bat marbangat Muhammad dan nami sama ni apa sahaja marbangat mau datang sudah dah amat pun musik saya betul sampai asal betul pahamin raja ni bulan-bulan nami mana mampai
niro ni nama tua masih dohonon nami tu kamu niri semen natik baho binatu salean ora semahamu tong ngamang baru nami nama ngalean tu ipas nama hami hula-hula muna nama calo si morang-morang ma amang baru gabe atong hami mamangido hasahatan manang ani ma oh gabe ora sarada nami Tamano hami mamita godang Tuhan muna. Asa songon nilo nina tua masih dohonon nami. Asa may kamu ma godang si tio di hami las godang si sahatan nai. No pita Tuhan muna amat tapat. Gabe emang gabe. Hula-hula narogi siang porong hula-hula lima hula-hula ni nama kamarang itu kami fe lasyit roh nami di siala pertemuan na pinatupa muna di bawah tikion ini nama bahan sangapo kamu pinatutua muna ima hagoron nami na perjuni somonido ritane rohamu jala sarane rohamu bet kami bila kami doi ada roh tane tutua nama do tapulan isi bagat dinginna itu orang dapat dindingan Koros dalam kami doa musuh di paparan na poro namin. Ala bagat doa mo bet kami. Digan marse fire ringan. Matu. Jadi anak kulo na bertohok pe kami. Ala terjuru kami diakan na marhamarang. Kami isyak kulo na marhamarang di bagasi pulung. Madok. Budo kami. Si pulung tanggang pargahina. Si fire, do si fire. Kami na tun. Gabi tulang gabi si fire. Mora si pulung. Asa tong takasi tadda akka raja ni paparan namion. Kami. Uju kami manon. Siapun ni hasuhutun hubari kami sara mandam honak memang boru nami sara huboruna sara huibotona baru sara nok wahana sara muse wahana sakangan sori ba sia sibulun gabe mang jadi menorong lain masuk dengan laki-laki mengalek-alek pamat tadi batal sangkiat dapat sori itu dua jangan di luar mana tak nata sebab bahan hidup kali ulang na pada tufan ni pemurun na nayon jupang mani duluan huhuk ma dapat hei madu mama
di kami. Di sini tidak ada hula-hula. Terus dia be anon somot sopanami tuhamu salu nak hula-hula nami hula-hula kami satu hula waso waso lima halason raja nami hula-hula nami. Soalnya masa tadi mandok ngomong apa? Mana saya ambul. Kami semua mana hula-hula nami, baik mau dok sebelah sebelah hula-hula nami. Anak masih pun hal nakin masih suka dok masih belum dok raja di pemoran memang itu raja tua tina homol tio minat tu apa mahatan apa mah budak situ tio langsung dia mata sahabat pada duni ison rodo hami Ima hahadim Ima tadana hita si sadahat wabuton Maula tu sama dia pesama karana nami Ima tangurupian ni ulautta Tang napak kulit bapa dia semai Saya mamita mama sema amat tadi bata Asailen dada pasariani hita Namar hahamaranggi nami Alamui sada rohamu suuk burung songon napapakke saring-saringnya kampung tak anggiak marsitesianon dapat matutu songon nyo dua hanya pagabi tumuntak ke sitaruan harita magabi alamui sada hita marsita ululuan jadi kembali kaya marsitesianon napapakke saring-saring leput tak malam sonibatan mabasah ini Ibototan arasetan paserahan. Marhitesian di bahaya nami sari-sari ini optumon. Baru bisa diubah tadi ibotokon. Idoro aku dari lain pe ihan diniban. Menutup semua pe semua kalau nami ona deh. Do semua orang kita semua itu udah satu bertian. Lunga saat apa pe saring-saring optumon. Ubah sunnah firman empat na tibo agiak mamasitesya na tutu tibo mabalita gabi tibo balita oras ihita yana na malagi maraha do ibutta so mani mahbasatan maruna mona musik ala nang makatay hami dohot so bulon
Bahan maba mang permusik na permusik amal berburu kami nama marangkit. Bahan aman bahan. Sialani dihamu amanami danami song-song ni ma kanleng la mala tema
dia Raden Rohamuna nang pasahat kakak selas leroa dihita apa lagi tikyon jadi tupe orang kata mau lihat ya nang kita pasahat kami dah las marohamu Jadi horas. Dapat lebih rohani? Nambe dus maroha anak. Dari mengadari mau berusuh, berusuh. Mau lihat yang dia mau raja ilmu nami. Ima diari naudi dari kanon. Tiba kamu saring-saring ni lain nami besok nami sampai untuk si majuan nami. Kamu namang raja nami. Belas roh muna, no belas roh nami. Nami, ya mak di belas roh nami ini. Kamu nampak bulan nami lima di dalam malam basah. Kasong dari ini semua mohon konok. Dakan harianya pas dari dia potong curakan jajabi. Asima rohani Tuhan. Sehingga madam dari hamuna pasarnya do kakak. Matu pokoknya putang gula jadi. Madu. Kapula tamu. Oh, lebih bere. Nasoni dah setra bedi wol tu ngap pengohal di sana ka borongona. Jadi nak presangoni dia mau katulang kalau tu dokter di sana. Tu sangonope. Pertama kali nama sudah kegelam musa setra bedi wol nasoni hane. Gelam isi. Siap itu batu. Balas marohamuna tulang. Tung sangooni beno rohami horan nama nopohamu. Akka hula-hula nami ng katulong pe balas marahamuna sa wanima kami doon tuhamu akka tulak ko ng sangyak kabisa ko akka tulak muna Baik masyarakat gudang sampai sa bahami karatan yung na namin.
sama ni tertia subuh hari-hari ibarat orang mihondra ribut loh belum nak. Tapi itu mana masangat baru mertua ribut loh tamu baru nami ini malah hambarandi jadi naimpe yang baru doa tohela nang rumah haminan sama dapat tahap tulus ruhamu baru nami siap terbagi bulu luar ni siap terbagi bulu ada berdulu dohanan nami malu untuk sama dia pena boleh bahasa kami bagai satikyon las maruhamu amang baru doa masih dulu halik nama ham bagus nami baiklah lalu doktoran nami bersatu ke rohani alam padang orang bisa raja mudah-mudahan nami semua udah semalas usaha tadi memang saya hubungan politik kawan mana siapa sanggup Jadi sudah orang tua muna ketulang saya pamungan filin dari orang terbang ke pencernung berdiham asabui kita harus keluar meriaria sama ini masuk pertak ini pungok juga tu nabir anak filin dari orang saya terbang dari kita kabasarion asabui berkesenon melakukan nama kejelangu mengadap kamu kahulah nama sama ini masih ada orang ketulang semua ketulang mana ada Gabi dalam orang. Jadi pas tamu mana manggil si Tio. Asa Tio kapan ini hendak kudulan. Abang nama Nabi. Baik mas Tio dia sampai puasa kan. Menurut Tong Joyson, Jong Imam nama buan akan nama judul. Permusin nami nomornya Deta nomor sia. Buah menang. Berarti mahita. Upuji holong ni rohamu o Tuhan Yesus Razaki. Oh puji Allah.
madiriku ay do pinang idomi mikir holong ni rohamu puji-pujian mardongan mauliate di sebahon rohanami bona hasutonani nang dot hali saluhut ali Tuhan di bot narion ali Tuhan nung ngasikop dohot uli imahami Tuhan na basangapon na toras nami ima opu barita duli dohot opu barita boru dohot opu Andrea dohot opu Andrea boru tugu mahami ali Tuhan asa hopataro hami ali Tuhan imana tutu namion mana opung namion tubatu napir tutabak nakibuk atong Tuhan saluhut na akapinoper ni opung namion di bagasar dame di bagasar roha naulido natinggal atong Tuhan pasada pasao todi dohot pamatan ali Tuhan unang luas na sida ali Tuhan tua ke anak hulong togihon mana sida tudala na tiur tarlumubi man Tuhan ima amin laho pataruhon opung namin tubatu napid Tuhan dibata amanami ilamar dungu sirang pengami ali Tuhan sa tonga-tonga ni pukul ni alamanom dongani mahami dalaramati pada ama Tuhan nasa pramaran di daging ng ton di Tuhani tarlumobi ma bona hasuhuton nami paranak do boru opi Tuhan daloma tamyang nami marhite-hite anakmu Tuhan ditustu Tuhan nami martamir kami toho amin atong rak mahita madok di tamyang tak Ali amanami na diwadwadidam sa pinagdadiyang magwarmo sa Roma haragamu sa sao malolo ni Rolando na nagmahot ko na iwadwadidam leo matuhami sa galaw na maluwas sa bahay sa isang malusanan sa kapalitanami idusa ni Dona na maluwas sa tuhami unang kami tawid ito panujulan paladua mahal siyang pangago ay horo na punahayaan do tagugol rodi kasanapon sa iling na amin asli ni rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong ni rohani di bata amata do persauran itu diperbadia batotong lama dongan kita amin atong porak mak